Ja. To je res vprašanje zdaj. Ja? Idemo. Rabim pravilno črkovati to. Se ne spomnim. Stepin se napiše z 2 p-jema, ne? Ja. Ja. To je res vprašanje zdaj. Ja? Ajde. Ta je dobra, ta je dobra. Vse zabavno ne smem. Spanje, fe, noben ti ne verjel. Jaz imam izpita, to ni fajn, da me kliče za to. Bom prišel s kolesom, pa bom ga.